murakaza neza murakaza abakunzi b'Amatare TV Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dushimiye Imana ko twongeye kugera hano kuri aka gacano kanyu, tugiye tubona uko mudukunda ibyo muza mudukorera ni ukuri Imana izibaha umugisha. Kandi umuntu utarafinya abanyakenyeri ko bavuga finya kidore niya nini yo kidore. Mimi nawaambia ndambabwira ngo ako kantu kirabura iyo karaba kaza kansumbua paka ngafinyije. None mwebwe ni gute nimufinyeho tuendelee mbele tusonge mbele. Imana ibaha umugisha. Nkuko mubibona hano turi kumwe n'abatumirwa beza, ndashaka kubaramusa kwa kundi kwacu byiza cyane. Murabizi uko tubigenza. Karibu ma witwa nde? Jamarero. Uko simbutse amakuru ma ni meza urakomeye. Murakomeye turashima murafunze uko nibwo tugishika. Reka babanze batwibwira amazina yabo. Murakoze cyane. Amazina ni Nyamarembo Esperance. Twaje turi hakajwi turi hano twasuye Amatare. Uturutse hema turutse kuri ku ndondo z'iyepfo z'Abuvira neza. Niyo turutse naje gusura Amatare TV. Uri umukobwa wa Kiyaga? Ndi umukobwa w'abiti kawe umwishwa w'abagabo. Asante. Ibiraso byiza. Kanyamwiza ribeshi. Muraho neza bavande. Mumeze mute? Koresheje kuko zagira wanje. No kuvuga ngo twaje. Aha turi ese haje ni turi Bubembe. Ibubembe itongo muri Bibogobogo. Bijoba. Asa ni Bijoba. Oya ntabwo ari Bijoba. Ni mu Bibogobogo. Kuri abahandi ngo hitwa Bijoba. No kuvuga ngo hano turi aha turi rero ni kwa Matare Ibubembe Bibogobogo. Suko se twaje kora niho twaje kora mukanya. No kuvuga ngo banyitanya Barata Chantal. Umukobwa w'abasinga. Ndi umugore ndubatse mfite abana batatu n'umugabo. Asante. Twaje hano twasuye hano kwa Matare niho tugeze. Nanje nyitwa Kamarisi. Umukobwa w'ukundondo zo kukabara. Ngashakwa mu rubibi neza zibuvira. Mu rubibi ni hafi ga ni buvira. Niyo nturutse kandi namwe murebe kuva mu rubibi. Kaje Bubembe. Ukagera Bubembe kwa Matare. Amazi yo kwihagira shusha. Ikibazo naho kogera. Urugera. Araja ari hagira urutoki birazwi ko ari mu rutoki. Oya nyine gihuru cyaratemuwe bagisha ni nk'aho bamaze kwigira yo nyine ni mu Senga wari ufite izuka mu idushe. Cagiye zari zihari bari baduteye tubanka bahungaho bukeya ariko twaragarutse ibihuru twarabi Ayega nta kibazo twabiguye twitse umutima muroga mwizige cyane. Rero murakoze cyane murabumvise bose bafite za channel zabo tumaze kuza. Uwo twari tutarazana kuri iyi channel ni MN official mukandireho kabisa. Murakoze cyane. Uyu munsi rero kuko mubizi je ndi umusepeza ko turigira Noheli mwabantu b'Imana. Dufite umukutano wa Noheli tuzoterana n'abagitengera n'abagasarane. Ese ntabwo turaduhura. Nacu ni wabo turatwamaduhura. Ariko none kandi hari kanisa gajo mu rubibi n'iryo mu maheta kugihuha n'abanyaminembwe mu bikuba twebwe ni indondo na Minembwe na Bubembe kandi tuzaba turi ariko Noheli zimera neza yemwe ukuri. Yesu yatuvukiye uzamubwira ngo nyine ngo ari ahantu ari mu yeme yakorera kuri muri twitegura nakasa muzo kundizi kuririmba. Ubu nyine niko tugiye kugira ngo turirimbishe aba bantu baturirimbire twibukanye ibihe bya kera ukuntu twageza turirimba. Rero
turibanda kuri Noel cyane tubanze dutera agakorasi ariko twagateraga twicaye tukabona guhanuka siko mwabigeze ngaha dusutarareka none hano ngani ku mazina hano reka duhagarare ubutaha tuzicara none ndore agakorasi nakahe akadutere akompani ukasinzi nta kibazo kapfe kuba ari akantu wewe amezaliwa mwana amezaliwa mwana amezaliwa mwana amezaliwa 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 mwana amezaliwa amezaliwa mwana amezaliwa amezaliwa mwana amezaliwa 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 mwana amezaliwa amezaliwa mwana amezaliwa mwana amezaliwa neza mwuka amajwi yose yose kabiririmba yewe none baga turirimbe ya ndirimbo ga muze ndirimbe zivuga ngo ibyari byahanuwe inya twayize gendega kora abatangire dance ibyari zarahanuwe kuva ke n'abahanuzi birasohoye komesi yazazuka azanywe no gukiza abantu ibicumuro tunezerwe twishime ko Emmanuel yatuvukiye izina rye risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe tunezerwe twishime ko Emmanuel yatuvukiye izina rye risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe azitwuwera isumba byose kandi uzamwizera wese azakizwa azitwuwera isumba byose uzamwizera wese azakizwa Yesu yaje umwamutanga mahoro arimo yazana abantu icishije bugufagera ku ntego ye yo kucungura Yesu yaje umwamutanga mahoro ariko yazana abantu icishije bugufagera ku ntego ye yo kucungura tunezerwe twishime ko Emmanuel yatuvukiye Haleluya izina rye risobanurwa Imana iri kumwe natwe tunezerwe twishime ko Emmanuel yatuvukiye izina rye risobanurwa Imana iri kumwe natwe azitwuwera isumba byose anduza mwizera wese azakizwa azitwuwera isumba byose anduza mwizera wese azakizwa kuvuga kwa Yesu kwayobe y'abantu benshi bo muri ico gihe kuko yitwa umwami akiri umwana muto bibaba za Herode kuvuga kwa
bibabaza Herode. Tunezerwe twishime ko Emanueli yatuvukiye. Izina rye risobanura Imana iri kumwe natwe. Tunezerwe twishime ko Emanueli yatuvukiye. Izina rye risobanurwa Imana iri kumwe natwe. Azitwera isumba byose, kandi uzamwizera wese azakizwa. Azitwera isumba byose, kandi uzamwizera wese azakizwa. Amen.